twongeye kugusuhuza by'umwihariko wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu. Amakuru ubu ngubu ari gucicibikana noneho avuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda. Ni amakuru ashyushye cyane, turongera tugusabe gukanda subscribe noneho dukomeze n'amakuru avugwa ku mubano w'u Rwanda na Uganda, umubano umaze igihe urimo ibibazo, benshi ibibazo zakemuka ryari. Ariko noneho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, Dr Vincent Biruta, yatangaje ko nta kirahinduka mu gukemuka kw'ibibazo bimaze igihe biri hagati y'u Rwanda na Uganda. Iyi ngingo y'umubano w'u Rwanda na Uganda Minisitiri yayigarutseho ku wa 29 Nyakanga 2021 mu kiganiro n'abanyamakuru. Minisitiri yavuze ko kugeza ubu nta kintu kirakorwa gikomeye gitanga icyizere ko umubano w'ibihugu byombi waba ugenda uba mwiza. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza kubanira neza abaturanyi bose barimo na Uganda, ko ariko narwo rukeneye ubushake bwa politike bw'ibihugu mu gukemura ibibazo bihari. Minisitiri Biruta yagize ati umubano na Uganda navuga ko nta kintu cyahindutse cyane, ariko guverinoma y'u Rwanda yiteguye kugarura umubano mwiza n'abaturanyi bacu bose barimo na Uganda kugira ngo imibano y'ibihugu byombi igende neza. Yakomeje avuga ko kugira ngo u Rwanda rubashe kongera kubaka umubano mwiza na Uganda, narwo ikeneye kwerekana ubushake mu gukemura ibibazo byagaragajwe birimo n'icyo guhohotera abanyarwanda. Uyu mubano rero wa Uganda n'u Rwanda ukomeza kuzamba, ibibazo bya Uganda n'u Rwanda bigiye kumara imyaka isaga 5 bisa n'ibyabuze gica, kuko hagiye habaho ibiganiro bitandukanye bigamije gushakira ibisubizo hamwe, ariko kugeza ubu umusaruro wabyo ukaba utaragaragara. Turakwibutsa rero gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ashyushye. Ni muri uru rwego natwe dushaka kubaha YouTube channel ibaha amakuru. Niba utarayikanda yikande rwose ujye wibonera amakuru.